bishatse gusigura iki? Ni intambara yose uri kuracamo, marigretu ubunini bwayo. Nashake Farawo abahagurukanye n'abadayimoni bose bakwiye isi. Mu ijuru hari Imana ifata umudayimoni n'umukuru wabo bakarigitira mu nyanja itukura. Igitangaza kirimo ngaho, bose baheze ngaho barapfuye. Intambara Uhoraho arayirwanye arayitsinda. Abisirayeli ngo bajabuke babone ko nta muntu n'umwe muri Egiputa gisigaye. Mose kuvayo 15:1-3 indirimbo ikirazamuka. Umva indirimbo ikikora iki? Indirimbo kuva 15 Mose aca aronka indirimbo mu mutima. Reka mbabaze ikibazo, kuki iyi ndirimbo itaje Farawo n'ingabo ze bakiri inyuma? Misi yose Uhoraho agerageza kukurwanira ngo aguhe indirimbo y'abacunguwe. Ngo abacunguwe bazogaruka Siyoni bari n'indirimbo nshya. Intambara uhura nazo zose ni ukugira ngo Uhoraho akuremere indirimbo. Iyo Uhoraho atanze minerivare aragira ngo areme indirimbo yawe wacunguwe. Iyo Uhoraho atanze ruwaye ni ukugira ngo areme indirimbo muri wowe yawe wacunguwe. Iyo Uhoraho ahaye akazi umushomeri ni ukugira ngo muri wowe abyutse indirimbo y'ubutsinzi y'ugutabarwa kuri wowe wacunguwe. Iyo Uhoraho aguhaye uruvyaro wararubuze ni ukugira ngo ahagurutse indirimbo. Nta kindi Uhoraho akorera, ibyo akora bacunguwe ni ukugira ngo ahagurutse indirimbo muri twebwe. Ahagurutse indirimbo z'umunezero, ahagurutse indirimbo z'ubutsinzi, ahagurutse indirimbo zo kunesha, ahagurutse indirimbo. Uhoraho eja kuremera indirimbo. Mwami, amina amina amina. Nta kindi Imana ikorera ibyo ikorera ubuzima bwawe. Nta kindi gitumye ufise amagara mazima. Meruka kujya gusengera umuntu yari arwaye muri Rwakaredi, arwaye ari ku gitanda, bamubwiye ko ategereza gupfa. Hama njya kumusengera. Ikintu cyantangaje, ngiye yongeze mu bitaro, ikintu cya mbere ndaraba nkavuga nti mbe ko ndi muzima, uyu namurushaga iki? Mbe ndamurusha kugororoka? Mbe ko twaherekeje abantu benshi ku mpanda, benshi covid yari maze kubamara, wowe ko wayirwaye ukanakira, harimo n'abatarayirwaye, ni ukuvuga ko wowe urusha iki abandi? Urusha iki abandi? Vrema ubarusha gukomera, ubarusha se gukomeza umubiri? Ahubwo ni indirimbo yakazamutse muri wowe, kuko Imana yabikoze ntacyo urusha abandi. Ni indirimbo iri kwiraguhawe wacunguwe. Hari indirimbo z'abacunguwe, kandi nta handi ziva mu by'Imana idukorera. Indirimbo z'abacunguwe. Usanga ararwaye, usanga araryamye, ubwo abamurwaje bategereje ko azapfa. Kaka yikoreraho, pipi ayikoreraho, urayibona. Sinzi ibintu baba bacometse, muraza abo bashyiramo amasonde. None inshuti yanjye, niba wicaye aho uri muzima vrema, wagira gutyo ukuboko ukumva ni sawa, wagira uku ukumva ni sawa, wagira ukuguru gutyo ukumva ni sawa, wagira uku ukumva ni sawa, wakunama kukumva biracyacamo. Niki waha Imana? Oya, marigre n'ibyo utari kurabona, niba ntabyo Imana irakora. Indirimbo y'uwacunguwe iri muri wowe iravuga ngo hari abarwaye ariko ngende muzima. Mama yamini hagije. Indirimbo y'uwacunguwe iravuga ngo ndumva ndi muzima nubwo nta minerivare mfise, ndumva ndi muzima nubwo nta byizere mfise, ndumva ndi muzima nubwo imbere ntaho ndiko ndabona, ndumva ndi muzima nubwo ruwaye ntariko ndayibona neza, ndumva ndi muzima nubwo nta mwana mfise. Indirimbo izamuka muri wewe iravuga ngo
Ica mbere nuko nyihumeka, nuko ngifise umwuka w'abazima, nuko nyihagarara nkema nkumva biracyakunda, ndacyabasha no gukora siporo bigakunda. Hari abaryamye amaguru amanitse, hari abarimo sonde, wowe uracyavuga bigakunda. Hari abishwe na covid, wowe uracyari muzima, waranayirwaye urakira. Icyo ngicyo kizamura indirimbo z'abacunguwe. Mumeamini hagije indirimbo z'abacunguwe, indirimbo z'abacunguwe. Nta kintu cyakakubujije umunezero na kimwe. Birashoboka umubabaro urabaho, kandi umubabaro uba hehe? Uba mu marangamutima, mu masantima yacu. Nibyo umuntu yababara rendi akababara mandi kubera hari icyo yabuze, ariko ntabwo yakababaye ukwezi, kuko Imana yaduhaye umwuka w'umunezero, kandi umunezero ni ubuzima. Yesu yabwiye umusamariyakazi aramubwira atumva, amazi ndiko ndakwaka wowe ukaba wayanyimye, n'amazi azoshira, ariko amazi yanjye si amazi azoshira, n'amazi y'ubugingo, n'amazi adakama, ndetse nanakugira isoko y'amazi y'ubugingo. Arangira avuga ngo unyizera nzomuha ku isoko y'amazi y'ubugingo, ngo azocika imigezi, ngo kandi muri we hazovamo imigezi itemba. Hazovamo nka Tanganyika, ntihazovamo ingunguru, ntihazovamo igikombe cyo kunywa, hazovamo Tanganyika. Idudubize ubuzima butembe buva muri we. Birashoboka ko wagera ahantu kubera umunezero wawe, ukagera ahantu abantu bose banditse sahonze, ukababera umunezero, wakinjiramo bakanezerwa. Birashoboka ko wagera ahantu hari ikiriyo, kubera uhageze gusa umunezero ugatangura kuza. Ni Imana yaduhamagariye kuba abantu batanga ubwo buzima. Mumeamini hagije, mumeamini hagije. Ariko se kuvayo yabuze vraiment, kuvayo 15 indirimbo ya Mose ngo bajabuke barenge inyanja itukura, nuko Mose acatangura kuririmba indirimbo z'ubutsinzi. Oh haleluya. Umva rero Bibiliya iravuga ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uhoraho kuko ari insinzi y'agahebuza, ifarasi n'ibigenderako yabinuze mu kiyaga. Wow! Uhoraho ni inkomezi zanje, ni indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndamuhimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Ngizi indirimbo z'abacunguwe, indirimbo z'abacunguwe zijya ziza. Uhoraho ajya tuneshereza intambara kugira areme indirimbo z'intsinzi muri twebwe, kugira ngo aneshe the song of victories. Indirimbo z'abacunguwe. Nezerwa. Uhoraho iyi ndwi dutanguye agiye guha benshi muri mwebwe indirimbo. Uzobyuka uririmba utazi impamvu uririmba uwo munsi. Hari igihe umuntu ajya abyuka afise umunezero, nibyo sibyo? Hari igihe umuntu abyuka akumva umunezero, akajya muri dushe akoga. My God is good, oh, everything is abundable, is abundable, yeah, is abundable, is abundable, yeah, my God is good. Ubwo uri kuroga, uri kuritera utuzi, uraza utuzi rero uko twitera ukumva ntiwavayo, ukava muri dushe uri kuraririmba, ukisiga amavuta uri kuraririmba Mana yanjye. Hari igihe rero njya mfatwa n'umunezero nk'ibihimbirizi wanje. Yesu ni muzima, ni muzi, Yesu ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima. Zikaza gutyo nyene, indirimbo ikaza y'umunezero, indirimbo y'ishimwe. Uhoraho akuremere indirimbo indwe. Haleluya. Indirimbo z'abacunguwe, indirimbo z'abacunguwe.
hora wayiguhe muri iyi ndwi, hora wayiguhe ku mugoroba, hora ayiguhe. Oh, haleluya. Intambara zose ziri inyuma yawe, intambara zose ziri imbere yawe, intambara zose zimeze nk'iza Farawoni n'abanyegiputa batera Abisirayeli, ndagira nkubwire inyanja itukura yose iri imbere yawe. Iyi minsi uhoraho akutambutse, akujabutse, nawe uduze indirimbo, the song of victories. Arangije avuga ngo uhoraho ni intore. Hehe, iyi ni indirimbo. Iyi ni iki? Indirimbo. Indirimbo ije habaye iki? Insinzi yande? Apana ya Isirayeli, insinzi y'uhoraho. Imana harya wowe ukiri muzima no kugira ngo ubone ishimwe, ubone indirimbo. Mume amen. Wowe wagira ubuntu i Bujumbura uyubakamo. Ndavuga kuba Imana yagiriye ubwo buntu. Uracyari kurarira? Uracyari kurakoze? Urarira? Birya byakakweretsa abakota amazu yarabuze. Ubu uri kurarondera inzu, urayirondeza ukirukanka, niho ucubona abantu bafise amazu yabo yuko hayi ngugabura n'abari goreranga yego Mana ngo yego jewe ngo burya ngo jewe. Ariko Imana hari abantu izakubita inkonje gutya, muragondoza Imana vrema. N'umwe arimo ararira, Imana imuha inzu yo guturamo akose apana yiwe. Undi akarira, Mana wampaye ruwaye. Undi bariko baramusohora mu nzu. Undi afise inzu ariko ararira, Mana ariko nanjewe ayo wampaye visa yo kujya muri Canada. Ariko muri abo bose se Imana izumve de? Izumve wabuze ruwaye? Izumve wo bariko barasohora? Izumve wo ushaka kujya Canada? Izumve nde? Bose. Imana ishimwe ko bose ijye bumva. Ndavuze ngo Imana ishimwe bose ijye bumva. Ibumvira iyihe mpamvu? The song, indirimbo z'abacunguwe. Niki bikorera? Luka 1:68 Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Zakariya yari umugabo ageze mu myaka y'ubutama, ariko arakura amaze gutamuka. Elizabeth nawe yari umugore we, yari umutamakazi. Ubutamakazi bwari bumugejeje kure. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe bakora ubufindo. Afite minsi yose hagira ujya ahera bakoraga ubufindo, wo biguye waba umwereza akaba ari we yinjira. Amaze Zakariya aca yinjira ahera kuko niwe bwari bwaguye ko. Ahera ngo ahagere, Marayika Gabriel aca musangayo, aramubwira ni sawa Zakariya? Yego ni sawa. Mumeze neza? Yego ni meza. Ata Imana irantumye ngo iminsi yose wasenze, ngo gusenga kwawe kwarumviswe, ngo kandi umwaka utaha nk'iki gihe uzoba ufise umwana w'umuhungu. Zakariya arada imyaka ye, arada igihe yasengeye, abataye ko kweri Imana nayize gutera kuraje, ntiyabyizeye. Ntiyakora iki? Hari igihe tuvuga ibintu hano ntimubyizere, nuko jye nafise ububasha bwo kubabwira mu mese mu bibirage. Imana imurabye ibona niyizeye, Marayika Gabriel aramubwira atumva, ubwo wanze kubyemera uhereye none aha ucuba ikiragi, ntuzongera kuvuga. Aca asohoka ahera ngo agere hanze, ishengero ryose ryari riri hanze, baca baramuraba bati ye tubwire icyo Imana yakubwiye. Bati se byagenze bute? Mutipe ntavuga, nta kintu na kimwe ariko aravuga, akajya agira gutya turumva
bati se habaye, bati sha uyu muntu hari icyo bahuriye ahera hahera. Okay, kuva uwo munsi niyongera kuvuga. Hashize amezi Elizabeth asaminda arabyara, acabyara umwana w'iki w'umuhungu, acamwita Yohana. Bati ati turabizi ko mu mico y'abayuda witaga izina, no mu mico y'abarundi nuko hari igihe usanga hari nom de famille. Hari nom de famille, basanga Yohana ni ahantu muri genealogy ya Yohana ya Zakari ni ahantu hari Yohana. Bataha ati izina rivuye, baca babwira papa we kuko atavugaga se biragenda gute, aravuga ati nimumereza ahantu nandika. Arandika kuko yanditse J O H A N Yohana. Ataravuga ati umwana wanjye nimumwite nde Jean, John, Yohana. Bati ye baba we, ibi ni ubwa mbere tubibonye, kubona umwana avuka papa wagaca avuga yari yarabaye ikiragi. Bati uyu mwana azoba udasanzwe, ariko nanjye naje kubwira impamvu ya mbere nuko umuntu yari umaze imyaka atabyara, Imana yagombaga kuzamura indirimbo z'abacunguwe ngo nawe agire indirimbo. Icya kabiri, impamvu yatumye avuga, ntago wahimbaza Imana n'umunwa. Bibiliya avuga ngo mushimishe Uhoraho iminwa yanyu, mushimishe Uhoraho matowazi, mushimishe Uhoraho. Umva, impamvu ya kabiri, ntago yari kuguma ngo abikirage. Uhoraho yagombaga kugura umunwa we. Hari abantu Imana ibizi neza ko nishyiraho impamvu y'indirimbo batazobiceceka. Hari abantu Imana ibizi neza ko nishyiraho impamvu yo guhimbaza Imana batazokwicara. Hari abantu Imana ibizi neza nubwo waba uri mu kibazo kimeze gute, Imana ikagikora. Icyatuma udahimbaza nacyo kigikora kugira ngo ubone impamvu yo guhimbaza Imana. Maze umunwa ucuruguruka, maze acazamura, maze acaduza indirimbo, atangura kuvuga ngo, umva rero, Zakariya yuzuzwa Mpwemu Yera, avugishwa n'Imana. Muti amen. Aririmba bishwa n'Imana. Muti amen. Genda bandanya. Ati umwami ashimwe Mana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura. Iyi ni indirimbo ya Zakariya. Imana nawe iguha impamvu, iguha ikintu gituma ugira impamvu yo guhimbaza, yo gushima. Iyi ndirimbo abantu baririmbye indirimbo z'amaganya bose. Umugabo danane yaratande nane badimana nani nana basenga Imana bamuinare inani namena bose babireba. Imana ikurinde indirimbo zirimo amaganya, amasozi, amarira, agahinda. Iguha indirimbo zinezereza, eternal songs, eternal joy mu ndirimbo zawe mu izina rya Yesu. Acha tuzi indirimbo. Hallelujah. The song of victories, the song of praise. Amen. Naganiriye n'umuntu umwe ari hanze, ariko arambwira ngo mufashe kangiye ku musozo. Arambwira ati pastor, rero jewe vraiment yewe iwacu twikundira, twavutse turi abana benshi, twikundira abakobwa nibo benshi muri famille wacu, ariko iwacu twe dukunda abahungu b'ababogari. Yari umukobwa ariko ubu yabaye umugore. Turakunda type boga murefu 040 ata balance. Ati nubwo twebwe nta mahera wo bufise, ati kuko jewe nakuze muye n'umuhungu mwiza akankwega. Ndavana uyu muntu uzi ko
kandi ubwo ibindi reka mbihore, mbivuze hari abaca babimenya. Mu Yamini ihagije ati dukunda abahungu barebare, boga, 0 faute, bisa. Yewe ntago bidepanda n'amafaranga. Iyo wazaga uri umuhungu mwiza vraiment ukoze. Ati rero ngiye nakundanye n'umuhungu yari mwiza, turabana ariko muri ya mikundanire tugakora ibyaha. Hama umunsi umwe aza kwinjira ahantu mu cyumba cy'amasengesho, baca baramubwira bati ahura n'umuprofete. Profete ati ndabona ibitsina by'abagabo mu mutwe, mu gahanga, mu maso, partout. Bati ye baba we. Umukobwa arikanga. Umukobwa aca yibuka ibyo akorana na wa mufiance we. Atavuga ati ye baba we, Imana irandondoye we. Ye baba we. Ubu mbese ashatse kuvuga yuko ahantu hose fise kubera ibyo yakoranaga n'uwo mufiance we. Umuprofeti aca aramubwira atumva, vuba genda ushaka amavuta uzoze mwezi ibyo bitsina bikuzuye umubiri wose no mu gahanga. Donc ahantu hose mu isi y'umwuka baca babona wowe n'ibitsina by'abagabo mu maso hose. Ati rero zana amavuta ya elayo nkoze. Umukobwa aragiyaguza amavuta ya elayo, aramuzaniye, ayahagejeje ngaho aricaye. Umuprofeti ati reka uzoze ejo nshaka ko tuzojya, hari agasozi yamurangiye ngo bojya gusengeraho. Arangira amwe ati karya gasozi uzaze aba ariko tujyako, hama wiyambure impuzu zose nindangiza nkoze. Abo nibo baprofete b'uyu munsi dusigaye dufise. Mu Yamini ihagije. Abo nibo baprofete b'uyu munsi, ba faux prophète ariko ba vrai prophète ibyo ntibabivuga. Umukobwa byumve aravuga ati ye baba we, ye. Yaciye asuka muri icyo cyumba yiruka. Fini abaragiye. Umuhungu bakundanye baza gutandukana, ama mu nyuma aza kwibonera undi mukobwa, undi muhungu w'ibongare nawe aba hiyo hanze. Acara mu kwega baca baragenda. Ubwo rero yampamagaraga ambwira iki? Ati pastor, ati jewe nakurikiye umuhungu mbona ari bogare, none urugo ruranze, none umugabo wanjye nta nubwo nkunda, andutisha imbwa. Ati yaguze imbwa, ngiye kuri anniversaire yanjye namuguriye agakado ndamuha, jewe nta na shokora yampaye. Ati ubu ngubu ndi asente, ndatwite ngira mbyare mu minsi iza. Atariko urugo byanse, ahubwo yaguze imbwa, akunda imbwa, iyo atashye acajya mu mbwa. Jewe nta nubwo ajya nandraba, kandi mutwitiye umwana numva nabivamo, numva nakwigira. Ati cyakabiri, imbwa ayigaburira neza kurusha. Ambwira uburyo umugabo wari umugumu, ambwira ko no kurya inyama zijya imbwa. Umugore wawe n'umwana wawe atwize ntushobora kumuha akanyama, ahubwo imbwa nizo zirira akanyama. Ambwira uburyo umugabo we ajya amubwira ngo ndagiye, irya mbwa uze kuyigaburira, dore amafaranga uza kugura inyama z'imbwa, nta rasiyo y'inyama asize mu nzu. Ambwira uburyo, arambwira ati nta munezero mfise muri iyi nzu, numva nota nkomoka, none womfasha iki kugira ngo ndugumemo? Nari ngiye kumubwira ni hamwe wakunze bogare. None nta bantu badafise amabogare bubatse neza bariho cyangwa ntibariho? Unapendrag bogare utamuona sasa. Muniambie amina. Mume amini hagije. Bogare atazoguha umunezero mu nzu. Bogare
belle fille atazoguha umunezero mu nzu iwawe. Amen. Ntabwo uzi umugore wawe iyo mwashwanye, ntabwo uzi umugabo n'umugore batarabana neza mu nzu. Wagira ngo ni umuriro utuyeyo. Iyo madame monsieur mu nzu dayimoni atanye ngo acaza agaca aryama hagati y'umugabo n'umugore. Umugore akavuga ati jewe ananiwona, umugabo nawe okay namiye ataniwona, mwese mubonane rero. Ataniwona do Satani agerageza kujya kuri kote y'umwe wese. Iyo muryamye rero acaza hagati akajya avuga akagonga umugore mu mugongo ati mva kituke, gaca ahindukira umugore. Buriya mwisi y'umwuka we ntabyo ubure kurabona, ariko niko bibameze. Agaca ahindukira umugabo kubita inkonje arya mu nzu, maze ukumva umwe wese bikaduga. Hari abantu rero baba basangwa mu ishavu uwo munsi ntawe urwinjiramo. Ntabwo urabona urugo rudafise umunezero rurenze kuba mu muriro. Mumeyamini hagije. Ariko naje kubabwira, subizaho icyanditswe cyanjye di abacunguwe ntago bazogaruka, bagiye kugaruka baririmba indirimbo z'umunezero iteka ryose mu izina rya Yesu. Imana iguhe indirimbo apana y'agahinda. Waririmbye nyinshi z'agahinda, ariko igihe kirageze kandi kiraje ngo utangure kuririmba indirimbo z'umunezero, indirimbo z'ibyishimo. Igihe kiraje. Muri iyi minsi 40 ndagira ngo nzobona abantu bahagarara aha bavuge bati wigishije iri jambo, none dore Imana yampaye indirimbo n'umunsi yayiguhereye uzohandike. Nyuma ya karani tuzaba dufise indwi ya worship and praise n'intahe ku bantu Imana bose yahaye indirimbo. Mumeyamina. Umva, abacunguwe bazogaruka. Okay, abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka Siyoni baririmba umunezero uhoraho. Imana ibamugisha. Tubuke imitwe yacu. Ndavuze abacunguwe ariko wasanga utarababamo.